mitugo ni tuteithagia na rika mitugo na rika uga mitugo na rika ni tuteithagia iyo niwe tuteithagia guku ground tondu mitugo miega na gitio kirio ngiko kinengera ari akurua mbere yaku kino gigutwara hau mbere rika nario ugakora ati mundu ri mbere yaku ni urona uyu ni angirita na miaka kuma 5 ucio ni mukuru waku nima no nginya ngimunengera gitio no riu thiko ici matiratambura ngagitika Mwangi wa Kahiga nie ngiri mungari wa bare ya Rothi gwitu kwega ni tuthu kanyanyaine kuria kange mwana kange mwa kuria Muranga umuthi ni gucokia turacokia rwi mukaro ni murugite turakirite muno guku mwena wa YouTube umuthi twagicoka na turacoka na mpigo umuthi turacoka na njira nene turacemania na jamba itu ya ita jamba itu itokanagia kuria TikTok etagwo Adisia mtoto wa Omari turacemania nake guku umuthi ni tukihure to TikTok kidogo umuthi ginya drama unia behind the scenes uria tugishutigi guku Twiroiro Dam Mystical Gardens venye mnaona watu wangu wa Islando muri okuo ado wako wa Islando abu kwanza mlike na msubscribe hapo saa hii mlike na msubscribe pale watu wa Islando mtuambie mko mtaa gani wale wako Islando wanaochia kutoka Islando like and subscribe pale sana the drama mu like na msubscribe watu wangu Islando anagiaragi ogwo nimepata na fan moja wetu sana hapa arauga ate wauga ate muthuri aye unasemaje waiji uko bie haya mlike na msubscribe pale umuthi damera drama honia behind the scenes umuthi turacemania na Adisia jamba itu ya hari ya TikTok itokenagia muno kuma theka umuthi twego ko Ruiru uko ni Mystical Gardens uria murona uko ni Mystical Gardens ikoragwo guko Ruiru unaona ground fiti ici ciko cire ground jaga guko ni kuria mutonaga rimwe toke shoot video tuna kirige wa nganga jamba itu kirige wa nganga ukundio mnatuona ngasa zingine tunakuaga tukishoot na umuthi uria damera turacemania na Adisia mtoto wa Omari kujaba itu ya kumathika nataka leo tupige shoot kidogo tukoe shito hanini kidogo ituhure ikinya rimwe ya ngoma 2-3 na tunasema hii mwaka mambo inakuwa best mwaka huyo jaba shito wale mmekuwa mkitu support turamashokeria gatho muno kuria muri wote kwenye mko wale mmekuwa mkitu support kule TikTok tunashukuru sana wenye mkiwa mkibai matisho kama hii nimevaa omuthenya tucokagia gatho muno na tunashukuru sana wenye mmekuwa mkitu support na troga trere watu endelee kujijua ni kitu ya maana sana kuimenya ni undu wa bata na kuimenya toritwa ni kumenya mitugo ya kwanyu mitugo ya Gikuyu na menya hakona mitugo ya kwanyu kila o kundu o family no ta kwanyu nyumba ni kora mitugo ya kwanyu na nigeru mitugo ya ruriri rwa Gikuyu yeni ado ni kuimenya mihiriga ya watu baresi yanyu yani watu wajijue kujijua ni kitu poa itakuwa enlighten kwa life na mambo mob sana zimekuwa labda zikikusumbua kwa life na kujua godo ukweli atithio Gikuyu tugaga tutitikitie Ngai ni kumenya tumenyete Ngai ithio Gikuyu ni kumenya tumenyete Ngai ithio tutitikitie Ngai na watu muendelee kulike pale na msubscribe like and subscribe umuthi drama ni behind the scenes ya jaba itoria to corona guku Adisia mtoto wa Omari jaba yako kuria TikTok tukona ke kuria TikTok na tumekuwa tukishoot na jaba ya Gikuyu ni edete guku ya cia Gikuyu si tunapenda yani watu wanarudi back to the roots watu wanajijua something different manze ni kitu fiti sana kujua mila yenu ati mwacha mila ni mtumwa unaelewa wanasema ngaje wahenga walisema mwacha mila ni mtumwa na utumwa ni kusema kukosa understand vitu zingine kwa life labda mnatesekanga mnapata watu wanakunywa matei kwenye mwelewi hiyo ni utumwa bado yani kuteseka bila kujua yani unaelewa hiyo ni utumwa bado na venye nawaambia tu muendelee kulike na subscribe content this year itakuwa mingi sana mwaka huo content gukoro ire nyingi muno content ya udoire itakuwa mingi sana hii mwaka na tunawaambia muendelee kutusupport sana kule TikTok na jeshi yetu ya TikTok wenye wako huku abu commentini watu
wenye wametoka TikTok sai, mcomment hapo chini wenye wametoka TikTok. Ni ndĩreterera Jaba Itu ikinye, anatoka Thika. Adisia mtoto Omari anatoka Thika. Ndio namngojea huko tuko Mystical Gardens. Mystical Gardens iko huku Toli kuku Ruiru Thika Road yani. Are motoronera mwiro raya watu wote ya diaspora. Kama umetoka diaspora, mko country gani diaspora, link hapo chini to comment. Watu wa diaspora, watu wa US, commentini hapo chini na mtuambie mko US state gani hapo chini. Kama uko UK, tuambie uko UK wapi. Okore Jaba Itu cia Doha team strong. Watu wa Doha, watu wa Dubai, kwenye mko manze, big up yourself. Watu wa Dubai, shukrani sana. Jaba Itu shikora Dubai. Yeni cigetaha kuria no gutaha taho gikuyu gitu giate na ithuĩ tũitoga Jaba Itu cia Dubai, airĩtu itu me Dubai kuria. Ngai mwene nyaga akoragwo na inyuĩ, othi na mbere kumongerera hinya na kumongerera utonga ucio wanyu. Eni ngemi citũ cia atihini ati cia ihe ngemi citũ cia Gĩkũyũ nĩ ithano cia kahĩ. Ĩrĩa ya mbere ĩrĩa utonga, ya kerĩ ĩrĩa uthamaki, ugo, urathi, ni na uthĩnjĩri Ngai. Nako kairĩtu gakarutĩrwo tu uthĩnjĩri Ngai, gakaheo utonga, urathi, ni utonga na urathi mwĩrĩtu we nacio. Ni okore ari o mwĩrĩtu wothe na utonga no arathe. O mwĩrĩtu wothe no muthamaki, no athamake, ni athamakaga gwake. Na mwĩrĩtu wothe no ogo, ni mundu mugo. Ugo ni talent yenye uko nayo, spiritual, physical. Ucio ni uge waku waheirwo ni Ngai. O mundu ona mwĩrĩtu kana mwanake ni akorwo ahetwo ni Ngai. Kwetu wa Sapere tunakuwa na spiritual talent na physical talents zenye kama blessing moja na zile tano tunazaliango nazo. Kwetu wa Sapere sisi hatuzaliango ati na original sin kulingana na mila yetu. Sisi tunazaliango na blessing tano. Charlie ako na 5, Dem ako na 4. Dem anakuwa na 4 na boy anakuwa na 5. Difference ni ati ile ya 5 ya boy na Dem, Dem haezi chinja. So uthĩnjĩri Ngai inatolewa, ati mwanaume ndio anachinjianga Mungu. Hiyo ndio difference pekee, but otherwise hizo zingine wote ni maiganaitio ni Ngai. Ikoyo gito korea mwere wenye wako Australia, nimesahau mafans wetu Australia, big up yourself. Mo comment how rugu comment section. Tuko YouTube na turakirete muno YouTube, lakini sasa tuko YouTube every day anatogia hata gushuto muthenya nitoe koraga content o muthenya. Click on the notification bell. Hora hau notification bell. Hiyo ni kitu ya maana sana. Nigo to upload kido ugakorwo ukionaga, unakuwa wa kwanza kujua. Na huku YouTube unajua ni long format. Huku YouTube tutire kwetigira ati TikTok manze. TikTok unajua inakuwa gani like a few seconds ama few minutes, unaona? Lakini kwa YouTube ni long format, yani tokarikira wega, tutakuwa tunaingia deep vizuri sana. Na kirige wanganga wenye wanashindanga wakitaka kuuliza kirige wanganga swali ama wasikie ki explain kitu vizuri in long depth, tutakuwa naye huku. Tutakuwa tuna host hadi ma adoi agi medete ruriri na medete undo witu wa gucoka ruye mukaro kana wa gucokia mitugo na undoire wa Mugikuyu na mucie. Tutakuwa nao wote huku. Like na subscribe pale chini, na nimwambia you click on the notification bell, niguo tuki-upload kitu na kuenda wa kwanza kuona na unakuwa wa kwanza kurikira wega kahora na ukora ukimenyithio uri wa mbere, ukiwa kule US, ukiwa kule Doha, ukiwa kule Australia, ukiwa kule South Africa. Gikuyu kingi by the way South Africa, watu wa South Africa big up yourself. Gikuyu kikira South Africa, Gikuyu kire South Africa big up yourself. Malawi kuguothe big up yourself. Na turacokia ngatho muno ni uria mukwa mugitu support na clicks kuria TikTok na likes na comments kuria TikTok, na tugagicokia ngatho muno. Yeni on that ndiathi na mbere gweterera Jaba Itu ikinye. Adisia mtoto Omari ule anakuaga kule TikTok, na muthia haria page yake ya TikTok etagwo Adisia mtoto Omari on TikTok, na ina ni kinyaga wega Jaba Itu ruda kimeta umuthi. Naona guku uria kwina kanyeki kega guku gwetagwo Mystical Gardens. Huku ndo tuna shooting vida mob zenye mnaonaga turugamite na kirige wanganga tukiaria. Huku ni Ruiru, huku ni Ruiru, Ruiru, mae mairo e mae mairo e ma Ruiru.
Mystical Gardens. Tuenda toke to shoot na some YouTube. Huyu no more than behind the scenes drama on. Hii ni kama behind the scenes drama. Era like na subscribe. No go to na mbere ukorwo tukihota kuruta content ta ici. Mwende like na subscribe on YouTube. Yeye ni Jaba Cito Sheita. Like na subscribe on YouTube. Yeah, hilo ni behind the scenes. Yeah, it's a Friday. Jetera ile Adisia mtoto Omari. Yeah, like, comment, subscribe and click on the notification bell. Nĩ thayũ. Muthuri geithika thayo na muingi nini kiroro manyambo mwangiro ithwaya tweteirwo ni andu othe nginya nguro tukioho tugithamio na no ithwaya nyandeirwo ni andu othe nginya ngati twetwarwo kungu ni nyakeru gikuyu ngai akiuria mbura tukianda thayo gikuyu ni ngumerete umuthi tugukorwo tugicemanagia na Jaba itu ya kuria TikTok Adisia from Theka Jaba itu ya ruriri ni jama itu kenagia kuria TikTok muno na Adisia ni agikinyire twiguku Mystical Gardens. Adisia muthuri ta ndugeithia thuri ithika ithayo oria muthunjui njitagwo Adisia mtoto Omari ni nie heaga imwana kirira kuria no tikirira kia Ugikuyu kuringana na uria maraikara huko mtaani mikarire ya kihindi bwana wapeleka na rada ya siku hizi yani na kuachanua kweli tunasema ni kuchanua vijana kabisa wengi wananijua ni kuachanua kuwapeleka na rada kweli kuna vitu mingi huku grao kila mtu anahitaji kujua juu grao haina mwalimu na ndio sababu niko hapa leo na Adisia anaweza taka kukuulizaje niki giatumire ugie na iyo calling ya kwenda kwaria na imwana kwa advice anake tando ni andu ingi mena thimu na ni andu ingi matangiaria ati gutara anake kana ni andu ingi makiaragia watu wengi ubonga but utapata ni watu less watu wasikiza hado yana ingi maragia no kuiguo ni achache maiguagwo niki wetekirire niki gia gutumire we utume ugie na witocio wa kwenda kwaria na anake na nao makenda gukuigua gitumi kinene gia kumariria ni ati zile vitu waga nawambia ni indo iria ukoraga matirago ni andu guku nja ugakora ta mapasta ona thukuru icio athomagira gutiri mundu ungihota kumera maundu mamwe maria ndingihota kumera tondu ni ndimera maundu maria me grau tondu vijana ingi moraga ni undu wa kwirwo maundu maria mama thiku ici kiria gigia bata ni kwirana ki na ndikio ndirutagira kamera maundu maria marahanika ground ati uga kwaria ma nikuo gwi bata kwaria ma nikuo gwi bata na niremete andu ingi unapata hadi mavijana bado wajadivasio na mabuda tiana kingi mageretwo na chance ginya bado tiga ginya athuri gukira kijani unapata si hata platform wazai kukosa kuongea ni watu wengi ati tumekaribiana na wazai na bado unapata hata bado kuna watu wengi wajapata hiyo opportunity ya kuona mzai kwa kija na wewe wanapata advice mingi sana kutoka kwako na magaki na muno mimi ningianga comments naona vijana wakisema umewaambia kitu true ni maigwa kindu matare maigwa na maigwa advice njega yani kwa ni mamagire kana niki ni hahokire thina wokire ha ngwiciria thina uria munene ukoragwo wiho ni gukorwo tondu rika ni riagire kindu kia mbere rika ni riagire ugakora andu ingi maciarirwo tauni ugakora hena difference ya nakiara maciarirwo tauni na gicagi na sana hutagiria muno andu a tauni na gicagi ni gukorwo kwina aria maimaga gicagi magathi tauni na unajua kila mahali kuna masomo yake unapata wazee juu ya kukosa rika unapata
Either babako anaweza kosa kukwambia kitu, lakini mimi niko hapa juu. Mimi siko hapa tunichukie ama unipende, lakini mimi nakwambia reality ya ground. Kweli. Ile babako hawezi kuambia, pastor mwenye mko na yeye hawezi kuambia. So hiyo ndio sababu nakuwa yani najitolea kuambia hiyo point ya kuambia na tu kweli. Juu watu wengi hawana hiyo chance ya kuambia ukweli. Juu si wazee wengi wanakuwa na hiyo chance ya kuambia venye nawaambia. Na ndio sababu nikajitolea niwaambie vitu zenye zinafanyika. No, ni hata umesema bado nginya arata andu arika ni twagaga kwirana ma. Unapata mimi siwezi ambia best yangu ukweli. Juu ni morio wangu siwezi taka kumdisappoint, ama juu yeye anatutoleaga form hatuwezi taka kumwambia ukweli. Megoro. Na kusema ukweli saa zingine inaribigi hadi umorio, lakini kusema ukweli ni nataka oshaba, ni nataka ujasiri. Kweli na venye umepiga hiyo shughuli venye umesema nima ate mane magaga athuri era nio riu mathukite tondu aria twirigiire nio mangituhe mataro. Ugakora athuri acio nio maturaga manyuaga njohi tondu na heno ndirauga andu aria murathi kunyua nao taru irabi-ini ugakora ni athuri arika ria baba wanyu na no kindu ta njohi gitikoragwo rika nima kindu gigwitwo njohi gitikorika tondu ni marenda kunda ri na wakunda ri na rika ria baba yo na no kuigwa mundu etana kiugo gitari yani gitararingana na miaka ya no ria wi hakuhi nawe ni mundu wa rika ria baba wanyu no tondu uria ni aretigira uria mukuru ni aretigira gukwira tondu vijana ingi kira mekaga wa merama either arakare mambie gukuanira graji na nono na macokagia wathi kwira mundu ndakwira uranjira ki muturire ni wakwa ri ni menya agiaria haha mundu tugocokania nake no information ni kumukinyira njira ria yagiri tondu ogo ni andu ingi urakora muthe ndangira kimwana giake nginya no me haria irabu-ini no ucoka uthire kairetu rika mwena rika wita weri nima no ko he kindu arenda no ni ngimwira ugo ndire kindu ndirenda uteithike nima na andu ingi bado ni mari guthambura athuri aya tondu mitugo ni tuteithagia na rika mitugo na rika uga mitugo na rika ni tuteithagia iyo niwe tuteithagia guku ground tondu mitugo miega na gitio kirio ngiko kinengera aria kurua mbere yaku kinu gigutwara hau mbere rika nario ugakora ati mundu ri mbere yaku ni urona uyu ni agirite na miaka kuma 5 ucio ni mukuru waku nima no nginya ngimunengera gitio no riu thiko ici matiratambura tondu riu mundu mukuru akwariria ukamwira niki uranjira nima ndiwe mihuko ni yagithirio uguo ugakora mundu waku no ko ni mwega urageria gukwariria ndo kiugo ni gikirite mbia kiugo ni gikirite mbia muthuri urakwariria ndurenda kumuigua no heno kuhena kiugo kiria ngikwira kiega no munyihitie tondu ahana kwaga na wewe na mbia kwanza muhuko niguo tuhitiirie muno togoria ni nywe ituge na leina na nyenywera mwendana mwanidania mwingi na mwendana mwanidania mwingi kakekomba Kenya jisto zadia moko inyenga ene utema mwangwire mwangwetane ni muri anyange mugogo ni athire na ndagacoka endorionge malengo ka Kenya twarwa igothe thayo twakirikia shughuli uria mwakiona na shughuli nitwagishuti kanyamu kega hadisia muthuri nitwacokia ngatho muno ni kumira na mlike na msubscribe pale muendelee kuona hizi episodes tuga mwaka uyu ni kujituma tuko post ginya muno ge ndathie ndamera muthie haria mulike comment and subscribe na uno uthie haria kwi bell notification bell uhinye notification bell ati niguo twa post kindu gakorwo we notified thie gucokia rwe mukaro like share and subscribe twacokia ngatho na muthenya tukiugaga ni thayo shukran gukorwo na ithuĩ muthenya ũyũ wothe ĩno nĩyo behind the scenes twĩ na Adisia mtoto Omari muthuri ndoba ni thengio tupate huko TikTok Adisia mtoto Omari na Mwangi Muislando na ni thayo